Kakinhon United Democratic Forum Kabadan Mdc Liang Pyrshah RiKhasi Hills Autonomous District Council Kalapan Pau Kajing Pyrshah Kabajur ya karai jaka sorkar ban Pyntrei kamno syakatanat Public Health Engineering ya tight grant jong 15 Finance Commission balamang syaki Autonomous District Council jong kejala ke UDF hapo ke jalam jong ba pencengany NCM kumu chairman baru ba Charles Marngar kumu secretary kelalit ya kenduru yo chief executive member juga KHDC ba Thita Starwell Khan ubla kular ban Skhim khia ha ka ban yakran ba ka sorkar jala Tinagalan jungi la kendu yo CM yang ba kani kamla banlong ka DC council ka diga autonomous body ada sa gram parishad sa zila parishad sa municipal ki pelaj ka pisaban implement. Why not cakap DC Council ban implement? Ya kata kajing la, bat jing bom la, kasyong ha DC Council. La DC Council kama kala ban susu. Ban fulfill di criteria ke babon. Bala da kala da kamaru kala ban to shin ma PPH. Tri thalam ka concern jongi ka council ke ma ban la. Ye gowi ka pangasusi kalong ba government after government. You feel like kajing dei ban pulih ba. Ye ki rules, ye regulation, ye guideline ka financial guideline. Lada yang di regulation boleh bekas section berdua. Kita pun ki sinong ki communities ki institution kita expect lang bagi MDC. Tidak ada ngima ban pendidikan teng hidup nong yang. Tidak ada dari Skhim juga setiap ni kita expect yang itu. Jadi maka di Skhim juga council kita pun ki expect. Mdc Liang Pyrshah Kalapan Pau Kajing Pyrshah Kabajur halok ni karai kabampa jujia menuru hak history juga council barkani karai kan katashibun Kajing temu juga MDC banai shikri shiki pajba halor Kajing khoj berka umdi hapo ki constituency jongki Haba Pau baka sorkar jala kalashim yagani karai da kaba aidaw ya jal jivan mission bar kiwe uba chal sulong bakini Kajing aidaw kimlong ki basongnya namala ladan kanu Kajing ban Pyntrei kam ka Ministry of Finance kanam palai ya song pisa ka bakhandai puai clothing ka shiki EDC ki bakintup ya 100% point san clothing ka kum ka basic grant bar ka 100% point san clothing ka kum ka tight grant Kumba shispa prapuar pro naik kebentangan ni ka senam arpo arpoe. Bana kali shispa prapuar pro ka fast installment ka bagpulai ka dei ndai puai pro. Ndai puai pro abang yong ka but on tight ne ka bagi yong ka basic grant ka dei 45.5 crore. Ka baga tight grants ka dei 45.5 crore. Pada kali 45.5 crore ni haba Malaysia bagi wiki district councils. Kajan Hill, Bata, Garins. Nagane ka on tight, nagaling state government ka apply siya dengan bakla kumbaha program nagabenda ka SBC itu. Pyntrei ka bangisulong mo ka lomba ya ka on tight, ya ka tight grant. Hadu mentah timpat flight. Hadi nagalang jungi ko ka UDF pa pangibersang panmat jingtip seni bercatai. Nyo jingtip ba ka committee kerpang. Napagan trop nagalang ka PHC, nagalang ka DC. But giway kila isyong meeting haka katsantrik na Oktober dan bakla. Barakata ka jing isyong meeting jongki. Iong ba ya kani ka tight grant. Nama apa yang tight grant na tayo suthui kadi yung specific tang kartu kani gibangi diyon kamban rong district. Way kung ka sanitation bat ka water supply. Habang yung sanitation kamut ka defecation ro kadi ka sanitation kung toilets public toilets bagi-bagi. Habang water supply kamut ka water harvesting, water storage, itaru ka haba ka water supply.